amaphoyisa aphula umthetho adlula ngithengela kule queue le imoto ezu4 angena adlula athenga egarage athi amaqona sikathengelana angehlanga mina uba ngisiboshwa eBP garage babathenga angaziphula umthetho nokuzochaza umfowethu waphela ngehlanga mina nginjani wona adlula nami lapho bayisithenga amasemishi yabona athenga amasemishi lawa lokhushana snacking yes ngoba ngangaze ngidle hlobo yabo kodwa ngoba bafethu babengikhulumisa kahle lapha inhliziyo yathi ukuthamba kancane ngadla le usandwich le dayisa eBagarage and then ethi bona asilandile isiboshwa la silande iqhawe and then ngafika khona mangifika mase kuthiwa la we reception bese kuthiwa sekufanele mina ngitransfer mina ngiyongena la kuhlele khona ezinye iboshwa kwanyakaza ijele lonke uyangithi umthini sekuzwakele ukopho seliputshukile ukuthi ngikhona mina la yayizwa lonto phela ojele laba amaphoyisa ojele neziboshwa zinayo information sekuyaziwa ukuthi mina ngiyeza la utshela ukuthi mina ngala no12 ebusuku lapho ngayo kwathiwa ngeke ngitoke la angiyotoka eJohn Foster angizange ngilale eLokhojaneni eHosmompolo kodwa akafanele mina ngiye eHosmompolo kodwa ngizange ngilale lapho ngakathiwa ngicelelwe special permit yokuthi bacela ukuthi ngiyotoka eJohn Foster yini bajabulela ukuthi ugwayi wena mawucabanga ukuthi awunawo ugwayi shuthi uzana ugwayi omningi uma ucabanga babejabulelana wathakeze ngapha lo uza ne20 awukuzungizwe utwela pho kubeka mfethu mfethu wayeko ngaJohn Foster ngahlala eJohn Foster mina mfethu la ngafica khona abantu bebenyanyisa ukubhupha futhi aseyibonto ejeyana nakhona eJohn Foster isitokisi uyafika lapha la ngangiqala mina ukuthi ngifica ithu iphoyisa le off ngithiwa yini labuya lathi ngizwile ukuthi khona la befika kuyiseli bembingelela kwashwacima beshintsha ama-shift amaphoyisa malaphana ngizokuthiwa khona iphoyisa ngabe lingenelela le off ulithi iphoyisa kunomkhaya wakho njalo lapha kunomkhaya wakho lapha akekho off ngithi mina inkinga yini office wethu ngangazi mina ukuthi yabona bafethu le mpesilwana nayo manje le yama foreign hayi bafana enzima kakhulu ngayifica la ngalesa sikhathi uyafika umkhaya uthi kade eyogeza ngithi mhlawumbe beshonela ukuthi bayogeza ngenyongo imbuzi ekhaya emakhaya uthi iboshwa njalo amaphara abegangile behambe beyobopha amaphara alwa ngamasimba uthi iphara mase libona ukuthi uyezo zolobopha livele linyele esandleni kanje uthi manje mabethu bafuna ukudubula uthi akalidubulanga yena ngoba waluza icala enkantolo nanga ngasho wathiwa icala lamasimba alikho icala ukuthi ushawe ngamasimba uthatha amasimba lebephahla iphara lapha omunye waladla ngenhlamvu omunye waxoshela emsebenzini usejele namanje kufanele kuthiwa dangerous ngana amasimba mina information ngiyithola ejele 14 days engihlalile yabona 14 days engihlalile le experience engiyitholile mina iyangisabisa amaphara kuthiwa livele lithi athi amaphoyisa eza abese bamba amasimba ngesala iphahla manje umanako how do you respond with it how do you discharge a firearm against amasimba awasiyi threat futhi asiyona threat awayona threat amasimba ngakuzwe ejele mina shembele uthi awakha threat hayi mfowethu mkhaya kade uyogeza uthi kade ngohlaba embuso ekhaya ithi la emsebenzini unikwe off yena unikwe off wathiwa yena aka off u3 days acalm down uthi ayikile kuzolcalm down mina ngibuye ekhaya mkhaya uthi amasimba isichitho ithi ngishawa amaphara